Mibala, isabi sama yu focus a people, focus a wutu fukadu. Wa pikif kadu, ma fade kay de pikif kadu. Sabati de ya de pikif kadu. Yo taki ya pikif kadu ma fanga de tabaka bala fumi. Ya pikif kadu tu. Okay da so yimo fini Mibala. Kim dati? Wakti, kim yesa infestri. So yi takiti de sama de pikif kadu Mibala. Te luko la de sanya, so nga sama de sanya pasa. Safu katibo kecha de neki anga sama ba kamang ba janya baybol ajanya wotuf kadu alla sanide ya Mibala wo soyu sa baybol takikim dati Esa 8 verse 3 da causa bia masra kadu ta causa bia masa easy and da buriki sabia koi ku masra kadu kai tudo be istaki de sabi pede como pomalizi maestra el lo sabe kadu taki yefu de israelite kaba de Israel kadu taki de Israel sabi pede como po ta sabi pede como polizi mi people no praxer de na pakisi Israel na pakisi wa sape como po wa sape wego makuluku pe kuluku sama unu fo sabe ba gib deuteronomy wakti gib vers in dire o prese gib bala me kafustain sabito de milisa de aso soyi di fasdal wa misata ko gon apeli il faut stand ma o soya wutu ka takite igwe aso to ikabo khreiben lezi a book of Deuteronomy 8 verse 8 this is them the word to this is Moses the tactic here Israel kadu ade wutu kadu takanga Israel give ditem akto vers 15 kadu takanga wutu ya Israel lezi a book of Deuteronomy 20 verse 15 mas a passação that if you know arkinara stamp o masra yukado kadu taki Israel taki if da alikaste fukadu if da jowani fukadu lezi o si ando ala commander na wet wolle commander fukadu lezi si mi commander utite dan ala den fluku sa kom na utapu and them sa wini you if Israel do commander fukadu fluko kwa de mana foro fukadu makadu taki if da holli bi commander fluko kwa itapu fluko wabusani Mibala fluka na wabusani bakuluku de fluku sama de pikif Israel okay fluka na wabusani bakuluku sa de fluku give verse 2 and verse 2 dem sa gi uma piking na ngai uma piking abra na watra folku dogi ma piki ya uma piki aba wata folku sa eka ya sa de tidede e gi uma piki fo folok aba wata folku fa eka yen el ku ya Mibala dejeto sama gide baka ma aba gi sama de gide aba gi de bâtiment parce que vita ko pasanga de pikif Israel this that gono gide and you answer luku and come where fusuku fusidam tayeri de la and you know abi makti na ini you ang de sama de ko ni katibo abi makta ni ana dire ko te ko pikin seli go ni safu po chay ni de sipi chay ko sana chay ko Jamaica chay go la le ko de wabe abi makti fu go te ko piki baka no a militaire makwabe abi atiki be te ko stafu mata jawa fluku give us in oferta verse in oferta you sa make man pikin nanga uma pikin ma you know sa abi prisiri na adam saide because them sa go na ini katibo sama go ni katibo sama go ni katibo sama you want fika he kwata sama go ni katibo Mibala okay si mi sai de me ka sai ta kema ya ita ke to Mibala sama go ni katibo deba kamato manga sa go ni katibo ko yo mar ko ka tsus okay we ler mi prada tak if the sand is in a bible if asasa sananga de pikisma unu te ina bible te ina wotuf gado missa sabi efa de ina wotuf gado that we ler abrada fmiga ami wa fut misali le arkimeitu okay give verse in oferta baka a book of Deuteronomy 20 verse in oferta you sa make man pikin nanga uma piking but you know sa abi prisiri nanga dam because them sa go na ini katibo isa suma go in katibo okay no ole famate so follow go in katibo fai go mi brother I got up mina brother Stefanus suma go in katibo mi brother suma go o plaka ma go in katibo ma skrifta ka opsa nanga de chief Israel ma ay club nanga unu hoskidenes
Lees vers 68 Kim. Bring it out. Boek voor Deuteronomie 20 vers 68. Missa angas nangasa ugoy katibo. Missa nangasa de cha de slav konya nasranang. Wo akse bofini. Isay daki. Boto. Okay. Lees vers 68 Kim. Boek voor Deuteronomie 20 vers 68. En massa sa charu go baka na Egypti na inisip. Egypti wantak in a Bible. Katibo, lees dat Kim. Exodus 20 vers 2. Met de massa you gado. Si be charu ko mappo voor da kondre voor Egypti. Lees ko mappo voor da aso voor katibo. Missa awotu Egypti wantak katibo. De yeri Egypti in a Bible. Gewoon katibo. Slavernij. Lees 68 Kim baka. En massa sa charu go baka na Egypti. Egypti wantak isan. Na inisip. Kado cha de chief Israel. Goin katibo baka manangasang. Na inisipi. Nangasipi. Askim kita kau sana ngadep chief Israel. Maasa nangasuma. Nangasuma apsa. Datu tak akan sinanes jase klub nangasuma. Nangade nengre de plakamang. Shalom Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Please. Nada pasi pemi betaki ki yundak. You know sa si disi moro. You know you model not moro. Disi. En drape dem sa seri leki slav. Drape dem sa sang. En drape dem sa seri leki slav. Do kwasra na missa. Sa de dunanga unu. De seruto. De jana sto oso de seruto. Ma besti bena tidusu. Yari khalida ina pe bata ka opsa nga de chief Israel. Ma apsa nang okay, malesi vers 15 gini baka. Itak ef garono de anopsa nga de. Malesi sumata ka opsa nga de gin 15 baka. Buku vudu de 20 vers 15. Masa pasaso. Kate vino argina da stam. Umasra yugado. Fusi. En doe ala commanderi. Nanga em wet. Isi mi commanderi kite. Nala dem fluku sa kom na utap. En dem sa wini you. Gadotak. If Israel na gadotaki. If the Israelite do sa gadotaki. Fluku okotap de. Ma dat is na gadotaki. Ano libisma. Ma fluku abusa ni missa. Noto. Kano abusa ni. Okay ma. Akta sesta. Tak de chief Israel boy katibo na sipi. Gadotak na waf de fluku. Mga suma a fluku dat de klop. Nanga de plakamato. Nanga de ingito. Ki fes sa fete. A buku wudu de akta 20. Boleh isa wala gili bala da ito. Please. Versa sa fete. En dem sa tena yu tatu. Leki wa marki. Fayo sa suma na de chief Israel na de last day jaso. Di luku de fluku tak suma boy katibo nanga sipi. Suma de ser de slav. Plakamang. Plakamang malis fes sa fete kimi baka. En dem sa tena yu tatu. Leki wa marki. Fluku jaso ala de sa jaso de le kwa marki na de chief Israel tapu. Bij voorbeeld iwa wa kerpalani. Fayo sa fayo stop gabo na kerpalani. A marki to. Is as kerpalani. Suma fayo sa suma na de chief Israel de yo luka marki tak suma goy katibo na asipi. Suma de se lex slav. Bring it out. Suma de fluku ja e pas nate na de plakama na de negre. De chief Israel. Malesi dati. Na wa wondru roko. En na tapu yu pikin futego. A fluku o de tap de chief Israel futego. Yo sap suma na de chief Israel te ilu kukaskina de stak suma asan di sipsa. Dat wat tak blaka manasang. Aksigo mi brother. Dat wat abuku takso. Dat us ti uleisda. Ma wa kano offer ya masra Jesus keso offer lusukulu. Mo po ina fluku dat. E fu du sondo wata inia. Ma fu try ulibi. Masra Jesus keso offer fluku dat. Kim dat. Masra Jesus keso offer fluku dat. Ana manja. Ana wet manja. Okay. Isa dito missa. Sumana Christus. Mo basa pa ibo. Okay. Kes na baka man.
Já tô em Catiboto. Tu vai iniciar, vou deixar uma fua bem malisi. Vai malisi. Ok. Sei daqui via Bible. On a Bible, il y a beaucoup de petits smaf unu. Na de negre, de tout script de beaucoup já. Sei daqui mi brother. Ai. Tago. Tago me anti mi brother. Ai. Asana Nenge. Idat nenge. Give Tori there first. Isa ta kanina dina Bible. Isa ta wakti misa isa ta nenge askrif ina Bible. Mo suyi mi bala. Ma kadu ki wone. Ma luku fane be kay de profiti. Fosidu. A peina sa de be ki le profiti. A Bible. Big man. A Bible ja for water. Wabe abia fustafe. Era. Dia de kalu. So ide sama fe ay kada cha bosko pugide sama fe maka. Meke de bakreb awotu fukadu. Foshugo na wana be bala. Victory 30. So ita ka wotu negre de ina be. Please. Buku Victory 30%. Nou na ni da kerk di fidel na Antioquia. Want to profeti na leri man bete profeti. De profeti da lisi. To legi Barnabas. Lisi. Simeon. Lisi. Ti jambekari neko. De bekari sang. Ti jambekari neko. De bekari sang. De bekari neko. Mekar. Isa ta ka beja Bible. Mekar. Makadu kayu wasani mi pala. Usadu se feke nenge. Mafakadu kayu. Sanane sa kadu kiu. Fakayu. Muy frak mi bala. Kim dat. Pulu kusak fakadu kayu weke kayu se nenge. Kotika. Choka. Ok. Ok. Yato. Kayu se vijuka ma. Nubeja indesipi. Tuka beja indesipi na be. Pama ka beja indesipi. Yato. Foto negre no beja indesipi. Mas sabe de indesipi. Listen. Ines of 30 versatio 20. Priera. En aan de takkie. U naam dat de Jacob Moro. Bigisma unu. A forefather unu. Kado tak you neno de Jacob Mo. Please. Maar Israël. Israel. Please. Bikati leki wakonu piking. Sa Israel wataki. Bikati leki wakonu piking. Sa Israel wataki. Bikati leki wakonu piking. Kounu piking. Please. You abi grafti na gato. Nenge mi bala. No one batika. Next. Asasa ibatika watay na wotu. Ane Israel. Because you kuwa kounu piking. Ube abi crack changa gado. What is the nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word, His word, His word.